Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, inilah suara asli dari Mutia Livina. Ya, tunggu ya. Pendarahan kabar Aceh. Tunggu ya. Merdu banget loh. Ya. Perfect banget suaranya loh. Dengar ya. Rabbana, ya Tuhan kau tulung kamonyo hudip lam dunya bener ampun segala dosa puji bala ya Rabbana bener ampun segala dosa puji bala ya Rabbana ya Rabbana ya Tuhan kamu tulung kamonyo hudip lam dunya bener ampun segala dosa puji bala ya Rabbana bener ampun segala dosa puji bala ya Rabbana ya Rabbana. Ya, itulah guys suara asli daripada Mutia Livina. Thank you very much.